I'm so happy that this morning, especially in Yaribari Church, got one contractor and a capable contractor or corrective parity chance. Na chile quotation to a contractor mpaka chili chia bosungu wewe. Kuma sababu ki contractor ndio serious ecolegas. Contractor chinde kwa mwana mbatebe kama. Contractor chinde nje irani contract cyabo ikiba yetu senge jwango go demand baka nukabe. The time I'm making sure that the river of Otakoreti go back na. Lakini Noeruta Noeruta roche. Nda temba sa Noeruta roche tukorusi oro tukubanguse buye tukubekira umuriro kabatebya kolega asiye ikiyo kuna kuwanya kwa Yesu. Tinkokoa matanga na vera na kumambi pakaro. Na ndenta temba sabe abasa no nyamo nganche tengi mo ngande. Kero monta ukwa na gaiga motiga kwa. Gale tama bombai. Nto basako ochiteli monto ikiera ati kuro emora yae mwanjira kore akore amaskanya bororo ikiera barai bacholi ane tutagetiye umuntu muganye 2027 odiri nerese about box. Osira bere abantu baye tu atari na barabuye abandi bayimukire ba abone to kubanya na babo to kinga cyane. Nganche inate munkore yenteke bari boss. Ikera basanjiri uriye abari boka abantu. Abanyamire ni mose mwatu maneno empesa. Ndale kwa dimu mwali mubugira na ngira linga no mubugira ngoma abantu babugira ngoma bantaba ikera no eba sana inkuru na bantaba takana ingo correct na inko abantu bali ngo mukutano binowe abana bangi mulito abale mafu amasase yagitu mpaka umuntu ni kama yanagitu sasa lakini Nyasaye nomya na investigation ikiera kwa kana serikali triko iwa tego kuana te konya ko smell wananchi na mokora na mogo kuana ekere serikali yako reki gasi nyoko gasi na njiri ndigiriga na nsabe mo give me something here nsabe chiwesa. Hada yokuwa na nchi kwa na siasa bia chinga kingo ikachire na kiro monde to komra na nere as a stage tafadhali nitagete umheshimiwa Ongubo na tumatati ukese sinyao kwa hiyo Nancy na deputy governor Mheshimiwa deputy governor 10,000